na mara nyingi tunakuta kwamba hawa watu wote hawapati nafasi ya kutangamana na watu. Kwa hivyo lengo kubwa la leo ni kwamba tuweze kushiriki pamoja katika sala, ibada ya misa tumeanza nayo. Pili, tuweze kushirikiana katika chakula cha mchana ili na wao wajisikie kwamba wako na mtu ambaye wanaweza tembea na yeye, wanaweza zungumza na yeye katika mapungufu yale na kutokuwa na uwezo ule. Na lile lingine pia kuwapatia moyo kwamba hata kama wana mapungufu, Mungu yuko na Mungu anafanya kazi na kila kiumbe, kwa sababu sote tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Personally, I feel very comfortable and very much included. Na tunafurahia kwamba siku ya leo imetengwa specifically for us and the old na wale ambao ni wagonjwa. Pia sisi we feel special that we have been identified to benefit from this. Katika ibada hii tumejisikia tumepata mwamko mpya, tumepata uhai mpya, tumepata nguvu mpya ya kuweza kukabiliana na yale mazito tunayopitia katika maisha yetu. Ni family chache sana ambazo zinaishi na wagonjwa, lakini si wengi wanaowaleta kwa ibada kama hizi wanawafungia kwa nyumba. Kwa hivyo kwangu ni experience, na kuzidi kurai wale ambao wanafungia wagonjwa wao kwa nyumba, ni vizuri wakiwatoa wakati kuna peano nafasi kama hii.